Sasisin pat kublai ya phi baro bat phi dang yai pe ye ko kubor jong u mau phor. Habeng nia ya chaprang bat ko kubor ha kani ko por tugin ye pe ki mat ke bekong san jong ko kubor kumne. Kentu ki nong de madan ye ki pai ba man om pendon kamshu ye ki plastik. Lap ye ka long keme ka bakarta la palat Henry Posnem halum syarai masih. Dawa ke FKJJP ya ki mat ki baju dawa man la kapor hadien balasyong ya ki CEC. Mat iba Stefan Nongbong ye ke jingpang balas lembha lit no senyang ke HYC nong try circle. Ra ka hilan YS and CC bat nonglang SC ye ke fast MMC araja RR hamau kriwat. Sedang ke FKJJP maulai circle ye ke inter school knockout football tournament ahaja RR hamadan he. Ki nong di madan ki bahapo Kashatri jangka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association. Hak arpun tarik kilashim yakarai bansangi ano shisandan ban pendan kam ki plastik bat kaju kapor kilashim pat yakarai ban pendan kam no daki pelajan nang nesya khamat. Habai kran bat kinong thok kubor u General Secretary jangka seng u ba sien thaba ulakan tuwi kinong thit jingthit baki dai ban rahi yala ki jong ki pla habaki wan shayo shahat hablit siulit tada hayodu ne habati jingthet na kinong di madan namar banadu umta kasngi kinong di madan kin om songshu ikinoi kinok jingdi haki plastik tengi wan hangni ban persngau ba ngidon ke jing sngau kya halor ka plastic pollution la da kisnem ngila ya perkhan namar ka jing jaflia hamtam lei ki ka jing wan ka jing block kinala ro gadai na ka plastic ki tu cekiwa ki marat ki babam jibam kimtip ya ka plastik kadai ke imam ki yam tengi la ju perkharu na ka por ha kano ka rukom te kamdei ka basok ban ong ban si sentan ya ka plastik ni re gilaya shong gilaya perkhan ban ya persang yong to ngini persang ban ngini ya le ting e halor ka ni ka plastik ban ngini persang no ban pendon kam daki pelang daki ni ki pelajan debat ngi kenturu ya ki customer ki bawan ki jing hero bak sobha bakin warna dai pla nang ba ngin yo ban yakun halor sa kali ka plastik bat rungkat ya ki member ki ba shong di jing di lang ki member ki jong ngi di madan ki badi kwai ro ya ki ro ngakat pat bakin pendok don kam da kisla koi kamdei ka basuk ki ki jing di kum ya kado ka rewat iki turun ngidang ya perkhat hi ngidang ya tai hi ngidang ya kran hi ba to nginya sedang ba nginya bu da iwe hi kerja Q steel la nei di container ayu la dakin wan thiet hakasien baning kong tengin batai be ba pe nakaliang jung ite inong di jing ding inom I plastic shoe ki so bahat hit ni ba song do takasakata next time pinda wan thiet kinwar ra biang dai ijo nang ba kanum waste ang kalong ni sampai pon dali sikit ban hem kan ba di malim ne wat kini ki mall ru he lada kin rak la jom ki ada ka pelajaran dan hakiyat ya ka pelajaran di kadai kata ki kabani ni ong ba lada pai ta ki kloi ban kiyat pelajaran ni kan he kam paran kin chen ji e ban kiyat ka dor khat something ka khat something ka dai kadai tek ka bai lut bài giang bật bài số khắp con tình cá thì thiết mang bát được thịt chôn này thịt sọ này thịt giang nhé kinum sim plastik bagi member rekam cuman ai plastik kani kita tan ka jinstan kam dei ka basuk rei kwa ban kerpat ni ko ge baro kam sama kani ka jinya pun jumi baro ladangin sedang mentah badangi su apa da wan do danda na sa central government mentah taong ban su sa lain hang ti kam dan jingwat hab ni hinangi hi ban hab la chi yo im kani besuslap tangkap tu kat no kesleum kajing sleum kadai ba tinala kiwa kajing kita tak semam tak lanjut kene bat kampung plastik kawai ruhoi kadai kita ya teitan kita ya kuruk jadi wa jongi tak tei ndrei hapan sedang nang nang kani kadai tangkap sedang di ofisi bat ingkong kadai hi kajing kerpat saparo ban ya corporate lang ban kani ka Hawkers Association na wakil bersang hai bensala jom ban longnya kani ka silong dumi ba koi ka basuba ba kabam num don pan kani ka plastic pollution ipla ni suya
tetap kini ki jan but ki don ki kena samla ki basu hayo ki babet ini apa kan asyik supaya ka bisu Murai kumbiyong isin ladang iyo ki jan da si ki bret no mo ki jan sem ki tin ka kan kampak susu nama kan ka jinglut kan ditang ka basu ladang ki bret ki wakwa pan unit buat lai kapor jongki kanang bansu long man kon tai wan be hayo la kan du ni ki but kila ru ban ya rap ka basu Kalong ke aka bum shampoi perkhat ni khmi lenti bahaki ni gi sngi kindang don ki temen kinthei ki banle sharai masi shalom henry mentaga sngi unong tho kubor ulalap ya kwei kalong keme ka bahakarta ka baimat kala palat ya kenri posnem bakadang sharai masi hapen tha bajerngam harut kawa kenshi habala persyang man ya kren bat katei kalong keme ban kili hadukat no teli ki masi ka jusharai kale tho banalor ki masi la jong kala hab ban sharai ru ya ki masi jong ki paramarjan kumta baro ki masi ki baga sharai man la kesngi ki long shipotli tugin ya pe ya ki masi ki bamuja ban bamplang ha ki pentha bajerngam harut kawa kenshi ka FKGJP West Kasil District hadian bagalade bansyong ya ke CEC menta ke sngi ka arf nyautrik ujamang kalapan ken mau biang bakandawa na ka sarkar ya kiman ki bakala judawa man la kapor hakani ke sngi ka CEC kala ai kublai ya ke sarkar bakala laban pen urlong ya ke GNM Nursing School Hanongstoin ya ka bakala bu memorandum la arsen hakmat umentri rang ba ka jela ukon rat sangma henry ka yai pen ken mau badawa ruba on pleno saya ke blood bank kasing ke penpau ye kijing songo ye ke sarkar ka bala pentre ye ke surok na riangdo sha athiabari pat ye ke surok na nongston charamrai henry ki dangdon pat ki kampen roy bakani ke sarkar ka hab banle bat pendep kum ko ba pendep no ye ke district jail man sedang no ye ke surok na nongston chamau eng bat hadu nong lam nongjri hagani ke sngi ke CEC kala bu ru ye ke jingdawa hakmat ka sarkar bakan chim kia ye ke thain khaput pan pin klain ye ki bor para hasilenter pat kente kurdan no ye ki border outpost halangpi bat kershai shek permanent police outpost baru ban phaikmat shek kampan roy ye ki office sarkar ki badona khaput kum ke PHC veterinary bat sub center kaseng kala rai banyai budden ye kini ki mat jingdawa ki balas dang nadu kesnem ke balale Nagalian cumi ka sangat BGP ka bagi nak pelong tak siya ka CEC jong ka BGP West Kasil ka bagi na yo ban ye kran na bede bat ki issue ki bala sateng nadu ki snam ki bala dap ni kong ai sabun pau ka jin kublai ya ka sarkar ka bala lah ban pelong ye ki issue ka bede bat ka GNM ka ba nilai judawa kabang nilai juga pat non la kapor ban pino ai jinam nos sing school kabang kita ban pli ya kani ki penai ki baladap nata kabang sungu ru abede bat kini ki isu bede berkesurok na riang sya tebeli ru kabah baladap berulong nata ka jintrai sedang maniak itu mereka ini kabang isu dia kendiat kedai berparut si katangi juga pat ke sarkar bahkan ai ya kas 2 lines double lines surah kabahe rei nyim sebayu kita kan semua pulang kabang ilayu tang ya ka intermediate road rei wala kataru isaban kitu ya ka sarkar bahkan de teloi kepala bertuju abadai berka surah namuston ramrai satu chaigai road kaniru kabang ilai mentang kabala sedang mentrei nak mentang first phase kepada tang lain 1 kilometer di semen sungguh di kesokan bidai berkani di semen ketu di kesokan bahkan penulong nok ploi lo bidai berka second phase lo kaban penyaso bat ke Asam nanta ni semua ban pai segi isu ki bang pat lapan penulong haki ki kibang ilai judawa nak kapor bidai berka wei ka isu ka blood bank
kabadai ko ini kita kam ka isu ni apo jong ka west kasih joni kabangin yo ban penlangnya ke senam nani itu pedon kam senam nani itu beri kiba kuat ban no senyang ya ke senam nrei mar baka jing bompat urlong jong kan ya mentaban pli ka building ka ladon ladai persnai ka building nrei ka besar minta ka senam pli no eka ini semua ban abile berkening sobat tentu ya ke surkar ba kan perulong no ay ni namar ba kadai kan tuan kam nam takayap ke iem jong ki beliau jong ka west kasir jong ibat ki beliau jong ka time jong kami kaya jong ni ta ban ni tiu ya ka roi ya ka rep karyam ki nori ciri ki bedai ya ka rep karyam kalau bagi larai ka bagi penlong ya ka ngi ka program jong ka jingi keduk lang na ka banta ki nongrap ka per jong ka time jong ka west ya kaba ninyo ban snap ya kijing kijongki kai kaba kijing kijongki kaba kin persno hangi ban kai kaba niru nila ban yasim banta ban ya rap na ka banta ban kentulam ya ka rap karyam kijong jongki ban ka kam kajam bi dei ban ka rap karyam kata de bi dei ban kaning ni labu jimot ya kaba ngi khot ya ki riu ki badai kum ki officer sarkar na ka water resources ka agriculture nanta ka veterinary joka fishery ba ki kinya datang ka kanika program ka juni ya ka bakin yaram pan ai sai bedai berkini ki jinge de yakini ka program ni sa punong no hapo jongbu banai Julai de kini kenya ki bantang ka ba ko ban snow Pemerintahan yang Jumlah Presiden Saya di Rai Sisi Mutas ni kita don syur sebagai bat isu kebakam pengsan bat keba bila manong keba ketak ya ka im kayak kejungka jan pedri ujuni kata tadi ke isu border keba boros kata kum keseng nilayai bu jitho nilayai limi besar oper kita ibadi pet oper haduk nadu ka office ke deputy commissioner ke office SP berbentak terter di bidang kegiatan ada di isi ke mengingil arai di sini mengiapet ya merjimut mungkin mengalam juga West Kasih Hills banwanra ya development hak bayade ke border kemudian kong ke mengingil keren kalau ba lakum nuru sorkar dan simkiano ba yakini ki border outpost bodon hak kersyai barha lampi nanta pada ban kentiu no yaki syaka permanent police outpost ban malang konaru ngina kalian juga seng milalek bani kendu artusan tarik yo DC USP bani keren lor juga ni bani kalian menjungki kila ai assurance ba kan panwanra ada sumsan hagitan borda ba kumga seng ni suthu ya kajingkut jingyam jungki pai ba masa ka borda kan nu kisem jinge kan nu kisem ya kata jingyele na kibor juga wei berkejala pada markah perni kata kejala Asam nilai yoi kini kisni wa kumbala mentan ka santering nilai limi coba DC bersp tinggi snow hundru kendian abang yoi ke news dan menemen step yoi ba nakalian ke jong chief minister badan gulong konrad ke sama layo banyak keren baru chief minister juga Asam pada hantu ke jingi keren ke joki kalami ke kentin bahwa kana jasu kini ban mingit skema sarkar dan simkiar begini kajingdon kajingkwa kajungi banbu ya police outpost hakimi ki khap border kabani kom tamai kalomba kanwanra kajing sub sai kajing singan ya brio ki badal ke border kinomren mensil marni yo ina ke por sekapor omdei tang ndri lada kisnem kilayan omdei tang khan malang lai kisnem lada por khan lampi par ki wi jaka kajing pun ibor berkata kecil bahe kejuga sarkar Asam ke alam sekabapalan bermingit skem bagani kenti pemerintah ke sarkar dan simkia kini nanta pada sakawairu ke bangi ko ban bu ahmad ke sarkar kalomba kan sinano ke surok na malangkona syadu kersyai kebanian yang baju ke umsek ke atiabari ke ukiam ke poi hadu kersyai ke surok border nomor niyo imenta ke babun hi surok ke babun hi development tadi ke Asam bukan tan border kai go perlu ke sarkar juni
Bagaimana di development ke border yang kata ingin melakukan suatu. Mereka jenut jauh asal mentah pankam try. Kadi nomor limba kini di developmental scheme di bawah kata di time border. Kani ke penhe mensim ya kibriu di mana asam bakin kam try wadi di jaga di bahap ko kani kasih di jumiru. Sakawai lomba ni gua aro banyoi ya ka syamsan sesisin pan hakikat border. Kumha malang kona padang hap pahiman lang ka lampi padang hap pahiman mersau kini di jaka ka banging sutu ba kilong vulnerable ha kilong sensitive ha yi ka news mana step kalami yang ba ka second phase kan one tin sasdang no se ka second phase pan penbeyo pun usam ni kum ka seng ni suno ban bu ga ka jikar pa Ahmad chief minister bodan burong ba unung le kerki bat unung le lendan ku bala jai ke malam menginum yi ku hidu jajing susi henry ba soban le ke pandai trailang bu pa pandai trailang ba kidriu ki besar tu badong kathan kena bukan wanra ka syamsuk syamsan hadin habur hakipatan di bandangwan ni gua aro banyoi ya ka syamsuk syamsan sesisin pan hakikat border kumha malang kona padang hap pahiman lang ka lampi padang hap pahiman mersau kini di jaka ka banging sutu ba kilong vulnerable ha kilong sensitive ha yi ka news mana step kalami yang ba ka second phase kan one tin sasdang no se ka second phase pan penbeyo pun usam ni kum ka seng ni suno ban bu ga ka jikar pa Ahmad chief minister bodan burong ba unung le kerki bat unung le lendan ku bala jai ke malam menginum yi ku hidu jajing susi henry ba soban le ke pandai trailang bu pa pandai trailang ba kidriu ki besar tu badong kathan kena bukan wanra ka syamsuk syamsan hadin habur hakipatan di bandangwan ki niu ki babun bah ki office kum ka veterinary ka PC ki sub center ki badong sini syathan kendong ki bun ki la susah isra tu ni kenturu ke sarkar ni baka department ke bari pet gini baka simkhia ban penbahana ya ki PC veterinary sub center bat kum ta ter ki badong border ni seluruh bahaya ni gawai bala da ki border ki jungi ki scam ni ki bru ki bashong ne apo ro ki solution dari la border ki jungi kalong senjor ni ki bashong seni sepedem ru kam islam ka por ka ba unwan kini wat seni sepo ka jaka ka dei original Meghalaya ni yo iba nakapor sa kapor ni jia kren ni gani baka sarkar Meghalaya hi bunsin kakut tang ka theory tang haka jingtho jingtan ndre habang ipet di phai khamat pat si pulit Assam sa government juga Assam kale ka practical ka kale isu da kam saya keren hadin nyipat kai bale hadu mentang kade biswa tang ka theory ka susi bani i ba ki babun sin hi ki babakla ki dei ki bri na Meghalaya ni osno na kapor ba ki dei ki khasi ni ki garo ki bashakem ki pulit Assam ba kile ka babakla kita su bakla ki pulit Assam ki lakem ni yo ibu kidon ki asam isu ki bawa sini ki balik bakla ndrei nyimpat juno sungo pat ki syakem ni ko akan ko por ban kentu ki por ban pet ki an ki por ban pet ki syamsuk syamsan pakin simkhia ka swai dani ba khanang bakan wanra ya ka jimentoy ya ka jingsok suk syamsan hakikan bona ka HYC nong try circle leng ba ka jinge lam jong ba olning so mat ubadi u president menta ka sngi ka arpu pratri u jambang arja arpu ar kali yu aman le no senyang ya uba Stefan nong bak na po ka shnong riangkang ubaya kendo ye ka jinge na ka daw jong ka jingpang ka balabat slemi u kumba khat khandai arpu snem me na ka daw ka jingpang uni orang ba hadu menta umla ashu ban yo i ki khmat bat ka bas ngausi ka long bo don wa tangga jaga sa ni ka yeng ka sem wa tang ban thia bandam ru henry ula chutia kat sabala pasham kumta uti orang ba ula kerpat ya keseng bikin soba ban ya rablem ya ka yeng tang ban yo ka jaka thia ru ba unhon ka mensem kumta na ka liang jong keseng kalabu ya ka jingkerpat ya ki riu shimen ki paralok parajor ki paramajan marpa pat khamtam ya ki nong mi khmat kum ki MDC MLA bikin soba ban ya rap ban ya no senyang lem ka kti ka mon ka kti ka diang ya uni orang ba khnang ba unyo ka bam bat ka bai dawai bat khamtam ka yeng tang ba unyo jaka ban thia ei ba phi la ka jimpang phi ka pangslam kan hasnem ai se bung ka tamara no la kala slam phi pang slam ha tapi dang sngo pha ka yura skor pha sngo sum syukur tapi myo isu ka yu khmat ha jira ha
Te pinang don gajing kesam don re don re tapi tiak hang no poron met et pelop ha te kelang kelang kawut tiak kat ke balap tam ya ke ai ke ba phi sondon ka jing kwa yong ba kwa no mat ngi ha kwa tang yin ha yin kwa yu kwa ga jing ban yo ya ka tiak phi ong hoi ha te na kaliang jong kum president jong ka HYC no try circle milawan hang ne ban ai ka jing no senyang ya ini Pak Stefan nong bak ibran hapo ka chong kang te ka jing pang jong i kala ban la slam ha kalong ka jing kata adu kata ba yo isu ya ka khmat handrai idang nang ban kran ban yaj ban yang handrai kalong ka besung si ba yo isu ya ka khmat te na kaliang jong ngabu ya ka jing karpat ya ki paraseng balang ya ki ruchimat dag wo brome snabha banwan ai ka jinya rablem ya inai ba teladon mano ki badon ya ka jin snablam dag wo brome snabha se banwan ai lam ya ka jinya rap inai ba bat kham ta me ngan bo ik jikat pat ya ki politician ladai u MLA ladai u MDC ladai mano snabha banwan ai lam ya kajing arab bani no lam ya ti kadiang kamon yang pria ya inai ba khang ba inai ba ru in yo ya ka bai bam ya ka bai dawai tebat ru kumju inai ba don sam labo kajing kat par angis ngau ba bani ai lam ya kajing ngatang bani yo ya ka jakatia handrai kalong ka besungsi ba mai itiak kat bala basam tada ka boro ma ngau ba bani no senyang bani arab lam perlu kerpat bah imba ya rapta tiging ra dan yo demra Kahilan Youth Sport and Cultural Club जो कि किन्थे बट कन्नोंग स्पोर्ट क्लब जों की शिनरंग किरालों की आर्थली की कन्होन किलबरा एक नाम लाडो हाकल लपुंगी लेकाय जों का फर्स्ट माउ करवान माउ पॉइंट कंपटीशन आजा आर पार बलापनलोंग हमादान जों के MDSA माउ करवान यक ने कलंपोंग ये लेकाय लपनिया द ऑफिस जों डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर साउथ वेस्ट खास हिल्स हरंगत के जिंगे ट्रेलंग बट के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साउथ वेस्ट खास हिल डिस्ट्रिक्ट कबलालोंग कुमशी बंता जों के जिंग रखे यक जिंगदा पसन पुसनेम जों के जिंगयो यक जिला बापुरा बट के जिंगदा पन्यु पुसन स्नेम जों के जिंगयो जिंगलाई लु जोंगरी इंडिया हा के जिंग यकुन फाइनल का बडे जों के खना कंथे कहिलान यूथ स्पोर्ट एंड कल्चरल क्लब कला यकुन पुशा यक रांगथोंग स्पोर्ट क्लब हा के बा कहिलान कला जॉब नो दा साउफाउ ला आरपु प्रापॉइंट kadba jongki kena chinrang ka nonglang sport club kala job da saupu phara la saupulai point pusha ek mountain sport club kibai lai donlang ha ka negesngi kilong ka kong JU Kharpuri additional deputy commissioner southwest Khasil district kabla long kum ka kongsan ha ka negesngi panha parda haringkat ka jinga donlang jong uba Stefford Marwen extra assistant commissioner southwest Khasil district uba Lasbon Merthong EAC southwest Khasil district uba Damang Sengkon district sport officer Southwest Khasil District kinong hikai kikme kikpa lem bat kiwe wat haga jingbun kam jong I pro shikata khantam e bakadon kami halia games ti henry ila palat khnang banyo bani penlong ya kani nakabenta kani kecela ke jongi kepala kenjo ya kata ka por hadu sampau snem ti kumju ru mo ya kari ke jongi kepala dap ya kata ka nyu husan snem ti nakata kadang ti kani ke jing ya tray shitom jong I sir bat ringkat bat ke office ke jongi bangi la yo ban penlong ya kani bat ke jingwan jonga menta kasngi hang ni kalong ba ngalai I ke jing sai so jong kani ke program bat ngalas ngutunat ba ki khna she kani ka than kila yo ban shim benta kila yo ban ya khun bat ban ya le ban penlong ya kani ke program ke bejok klem ke jing don ringkat ke jong pi ke jing wan chakmat ke jong pi kani ke program jongi kan long ke bale no tementang kentu ba kini ki teams ki bayang hakmat jonga ba pinile bha ke persang bat
kinu gi barem ru om dei ban snow namar ba ka jing job kam judon lada don ubarem mo habdon ubarem bat uba job mo lada job lut baro ti kam ha nrei lada rem kemut uta ubarem dei ka jing ya persang jung ta ubarem ru ba don pede ka jing job ti ngi kermen ba ka jing long ya kani ka penlong ya kani ka sports ya kani ka jing lekai ya pi mentaka sngi kalong ba pin shim shit ren ka shit ram ya kani ka sports ka ba pin lekai ya kani ka jing lekai ba pin lekai mentaka sngi ti nga ai ku play ya kinong penya baro ki badon bentalang bat kani ka program ya ki team leaders bat ya baro ki badon na ka office jong ka sports pala penya da isar damang bat ai ku ru ya i madam DC i bala kloi ban priang ya kini ki jing kerpat ki jongi bangi bu akmat jongi bangin pelong no kini pat ila ong ba ngide ban pelong kloi no ya kini program te kini de ki ke ba ka jingi trailang ka jongi kanwan ra ya ka jing job bat piru da ka jing trai shitrem ka jong pi pin wan ra ya ka jing job kanam ko buram ya ladi ningkong bat ya ka district bat ya ka jelahi bro kowe te nak ta ka daw nga ai kuplay pi baro ba pin yele kai ba da ka wei ka jingmut ba kan don bet ke ka ka jing pha hadin jong kani ka jing le kai ti tang de kini kintin ngai kuplay pi baro bat baro ki bala don benta ban ya trishitom ban pelong ya kani ka program benta ka sngi bat la shai ru kanang don ka program jong ki knarit ti ngai kuplay kini baro kuplay shipun ka Federation of Khasi Jentia and Garo People mulai circle haka art hunyo tarik kelas dang ya kelempung LK football kabala tip kum ka inter school knockout football tournament 2022 hamadan he mulai putmuri ya kane ka inter school knockout football lawan benpli perda tauba dandi cliff kongset ubade working president ka FKJGP sengkemi kumu kongsan haka jingdan lang uba kitbok lang nong plang ubade organizing secretary kumu sembut kongsan ladan lang ru haka ne kasngi kinukit kam ka FKJGP mulai circle bakan thup usamla kraw kupar nong sej ubade ru presiden ka mulai circle ba VP lang do general secretary kino hikai ki kana school bat ki pajba haka ne kalempung lawan bana simenta da khatsau teli ki school ki badan hamaulai bat sabar jengka rukumju habakren kum ukongsan uba dondi clip konset ulai kuble ka FKJGP mulai circle kabala penlong ikene kalempung kabawan raklang haju iki school bakin penpa wela ki jongki sap ilekai batkan turu iki kana school bakin tresh tom habaro kiliang ban kiu shaprang haka jing im lakalong haka jing pule baru aki kamil ekai usam la kraw kupar nong se haba jing kran ulong banadu usnam ara jakat ar kaseng kal sedang ban penlong ika bakum kane ka turnamen da kathong ban kentiu iki kana school haka kamil ekai football haka ne kasngi pliperda ki artili ki school ki balami madan kilong hapdeng ka perli diu persya eka senyan haka baga perli diu kalakhuri ka jing job haka ne kasngi la pensyung shiru da ka jing ruai nakasamla Gabriela thank you
Pakidon belajar Pakidon di Masalam. Mereka berkam lebih kebihon sama dikenasul memberikan kata competition spirit. Ompaya lawan benar job. Never benar. Mereka bersih job kata competition spirit kalau ada rumah api. Ini kena kedua lebih badan menyediakan yang kata job yang ala misalnya ini datang lagi ke bersih bergadang lebih semangat berbuat akan dikelumpuk menyediakan akan football nama tournament lawannya ada FGP yang kita bersih waktu berapa dikinian kalau tentu dikinasol maka hakipol kembali nggak boleh kue ukinasol itu mereka kemampuan banyak samanta lebih hari kapol manta kaloma tentang gaji spektian gaji final yang siapa jilang sama pasir siapa jilang kinasol kayak kapangan kopi kita menjadi kalau hapo orang kau kinasol nggak bisa melakukan kamu yang kapol kau kinasol detara kapol lima kali experience kejunya nanti sama bapak pernah ini kinasol benar kamu yang kapol kadang kapor menyediakan, kadang kapor membutuhkan. Kadang kapor awak ini berpikir kami kawasan berjauhi. Kadang kamu kapor syabit berjauhi. Dan datang bahawa berpikir itu yang kenasuk berjauhi. Bagi benar kamu yang kapor berjauhi. Trainnya berprestasi. Dan lima prestasi berjauhi. Binyo dan kain usah dan binyo. Kali ini semua jampi akan dilihatkan dalam football. Kadang skill nomor dia untuk healthy body leads to a healthy mind. Kita tahu menyo akan kepada kerja, senang menyo akan jampi start bersambung. Kita kentir macam pahile kali ke tournament. Lalu senang macam kala ilayo perlu ya kali ke tournament. In the school now football tournament, the FPGP mulai circle. Hausnya ajar pra, ila jutlong di tournament, abai kumkibun tesin. Andra kita lawan pulau asna, ya bertesin, abai ya di ramba lagi sana. Andra aku trek jom mas, ajar kanal, ila yo bershow, yang meeting. Apa kadang kita ajimut, apa kita ajimut dalam bawang yasin hakam street, apa dulu ya ini kena sama berarti apa kilo. Masuk pada kecil disha, bagi lala asin dirawai, apa belum yang first itu school nama football tournament hauja aja sama. Apa kita syarang apa ini akhirnya salah. Sodai berkentir, ya ini itu sama berkait berkir. Masuk berkentur ya kira-kira kita Hiroshima berjumpa dia. Mentang kita konstrip apa dunia ya kalau 35. Isolasi kalian coba saya bagi dan kini kerja kalau dari Hiroshima kita dunia ya kalau ini kalau 35. Oh, kita kam ya physical fitness apa ini kerana lepas apa yang perkasa lima so kalau berjumpa kalau yang belum kampung yang digrasu yang kerja tournament dibahas ini stress kalau yang belum yang kapal qualify ini sila teknik sila sitai so begitu yang sports department tu jauh sokan celah bagaimana bersyukur akan kentil yang sama ibarat kentil ibarat contribution yang semua tahu bahkan yang kali macam beliau.
Ti kumtong ilak pai shika bukut jongga top khobor sa chisin pat kuble shibon ya pi baro tar hadu bangine shembyang kuble shibon